знаю. Хопіць яе выхадкі трываць. Няхай толькі навочы мне пакажецца. Я лячу, чарадзейнічаць хачу. Фух, прызямлілася. Токі-токі-токі-ток, станавіся у кутак. Ой, хто гэта? Бабка Ёшка, костяная моя ножка, не познать мяне, вось такая я симпатичная. Тут штосьці не так. Усё так, мой дружочек, мой солодкий пирожочек. Зараз я тебя зловлю и... Ку-ку! Ку-ку! Ты где, что это так смачненько? Пахнет. Ой-ой-ой, які жах! Зараз яна мяне зловіць і з'їсть! Что ты, голубка моя? Я ж самая добрая ягусенька у свете. Я вельми люблю деток. А у казках про вас зусім іншае написано. Ці мало что там написано? Дык что ж мне зараз усё жыццё праз гэта пакутваць? Крыйцеся, калі ласка, ну не плачьте, давайте лепш чаю поп'ём. У мяне вельмі смачныя цукеркі ёсць. Вось, калі ласка. Я нешта не дачула? Что? Повтори? Чай з цукеркамі будзеце? А цукерки гэта чаго? Ну і справы. Вы што, цукерак ніколі не бачылі? Трымайце. І што мне з гэтым рабіць? Як што, есці? Паспрабую на зуб. Пачакайце! Спачатку трэба фантик зняць. Ось, а цяпер кладзіце цукерку ў рот. Ну, як? Гэта чараўніцтва нейкае. Калі абяцаеце добра сябе паводзіць, я буду вас цукеркамі частаваць. Ой, абяцаю. А можна яшчэ адну? Калі ласка. Да чаго смачныя былі цукеркі. Ёшка, цукерка, ешка. Ой, усё, больш няма. Ой, шкада. А як же мне цябе адзячыць? Зараз я табе асліныя вушы начарую. Пачакай, дай слово успомніць. Эні, Пенні, Рыкі-Тікі. Бабулечка! И не надокучила вам шкодничать. Вы же обяцали. Ой, што гэта я? І праўда, я ж не злая бабка Ёшка, я ж добрая. Я лес даглядаю, я звяратам дапамагаю. Вось аднойчы іду я па лесе, іду, бачу, зайка сядзіць. Зайка. Егорка так плача. Что с тобой? Пытаюсь. Бедненький. Лапка болит. Зараз я тебе вылечу. Вось, зараз. Вось так. Вось так. И вось так, тебе мой ленький. Вось. Крочу я по лесе далей, бачу, хлопчик нейкі заблукаў. Вось табе, хлопчик, клубочак. Кінуў ён клубочак шароўны, і ён хутка прывёў яго дадому. Ой, неправильная вы, нейка бабка Ёшка. Хіба такие у казках бывают? Не, гэта я раней шкодная была, так любила на полу хоть посваволить.
Але зараз я вивчила енциклопедію добрих поводин. 22 тисячі сторонок на зубок. Ой, теперь со мной и не такие девосы здараются. Телефон. Мой. Алло. Бабка Ёшка слухає. Ага. Увага, увага! Ага. Бармалей захапіў у палон дзяцей, адабраў усе цацкі і патрабуе за іх выкуп. Ды як я насмелюся крыўдзіць маленькіх. Ну, я яму. Ну, Бармалей, пачакай. Ой, ну что там? Ой, бяда, Яночка, мне тэрмінова трэба паляцець. Куды? У Афрыку, где ж моя метла? Вось яна. Ну все, бывай, Яночка. Чакайце, я зараз. Гэта вам на дорожку. Ой, дякуй, моя любая. Ой. Дапамога будзе патрэбна, званіце. Обовязково. Калі хвілінка будзе, заходзьце ў госці. Обовязково. Ой, я полетела. Паляцела. Трэба ж, як непрыгожа атрымалася. Я так дрэнна пра яе падумала, а яна добрая. Привітання, Яночка. Феечка? Познала? Так, Яночка, гэта я. Ось гэта сюрприз. Новогодние сюрпризы протягиваются. Крыху фантазии, и мы можем переиначить любую сказку на свой лад и окунуться у роли головных героев. У вас гэта здорово атрымалася. Усё вырашана. Сённяшні мультик я прысвячаю добрай бабусі Ягусі. Ой, дякуй, моя любая. І ўсім дзеткам, якія любяць казкі. Мультфільм. Глядим. Цікавы быў мультик. Хочацца яшчэ. А давай заснем, рассказываючи одна одной цікавые казки. Ой, згода, феечка. Добраноч, сябры. Казочного вам Нового года и чаровных снов. Довгий день, теплый день, отплывая за облаки. Синий тень, сонный тень, отползая в далекий. Сбегли зайки все в леске, смолкли птушек голосы, и буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки. Гули все, казки все, похованы под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так сама, каля мамы, тихо, тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вочаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай.